maya nimo magirire kwambiriria mwaka na mundu o wothe ati ndambia na gukorwo muoyo wakeri ndathi gwetha indo ciakwa na cia kigongona giakwa tire twambagiriria na ibuku 2022 resolutions 2022 goals iyo niwe rigagia it is there Habakkuk chapter 2 verse 2 no ti kwambia tikwajia na ku nikiuretia taru beti ugingira gwakwa gukora murango-ini ugitie indo kwanja iraini uguo ati heo mai makunywa na ohozai na nduvia na hokena sabasi kana mugate ucio hakwo na heo icungwa na iyembere ikeka uguo itumbere macho na ringiruge biu ria gutherukio na ria boiro ikora ria kienyeji riu ringi ria broira na oho muruge indathi na hakora mwena kangumu na raini na hakora bina na oho munengere irigo ria mutare na riu ringi na mucoke muhakona irio ngimenya machoma baruta inya na mwikira boko no guria who ono takiki what the hell do you want here get out of here go what are you hey, who do you think you are who let the dog out who is your father who can do that oh nego to who does that can you bandi oh nego to ka kwa gai imagine koroga January ugo gwakia gai ona goguo baba ito igoro ne doka ndara gakari kara kanini gatwana na ria nene yakwa ciana cia kone ndetoy swimming pool gai ndenda ngucia magarurira mana saruni ndigocoka guthi hawa jeni ithe witũ ri iguru ndakwira o bai mwari wetatu ngoro na mwana na mwathani ndirahika nda process muthuru wakwa I have my husband ndanyita kane wene kane ndagwete kane wene ora kuri ikare bai bagire nguhando why na we itinga mwathani ndikuri maringi na moko ohe funda na funda ndiguthiro ringi na mugongo ithe witũ ohe funda ndikagira mai maria waringi na irokona kwa muteng'uri magoro aha ithe witũ ndingerie mai gwakwa baba kagarura oye fejia bera aha onyigererie mai mwathani na cokarika na mwaka agethura no we muthamaki ure ndirenda na gavana witũ athie yatunyarire mugongo MCA gatuke ne ndirenda ingire gatuke MCA ne turenda baba MCA wa mbere rera tuhenirie you see akagarura mwathani headmaster ora mwana wakwa onjehererie baba twehererie ngige gitate cia gitate ginya ngai akarigo batiri who is this how did you enter here who is your father how did oigirire gwakwa atia na demand tamenya niguo twikaga we don't worship we don't have a worship what we do yeah. Riu haha ni ndakuhe makinya kone joy gwaku no ndume kana beti gutumire kahiga gakwa kiroko gakurokire na list gakore ndero ni baba tiri one kire cibe kahoindo ile cia thigwa kuginya ragi eno ya kuhura na mop na ragi ya kuhura metha na curtains nginya pegi cia kwandika na pegi na piro na oho ni uga omunengere piro na nauga moke kora mutanyihinyihiro omugaire ngo na ngikora ne goko kuri oira gukinunga nyama ne njira ngerie muno uria ungindiniria na wari ki nginya matathi matakataka aje ndukariganirwo everything mundu cio kiukatia ithe tukuna tari muguruki this is what we do before God wambiririe na kuga korwo muoyo ni ndokira na ni ndaingira mwaka mweru kindu gia keri kira njagirire gwika is to get into mode of worship guthathaiya na guthathaiya ni kwamba kwa knowledge ngai yakwa ni iriku ndukahoa ene yaku ngai waku ni uriku akorwo ni ngai utuhoyaga hamwe toyo hunjagia uhoro wake ngai uria tuhunjagia uhoro wake mumbi wa thi na iguru niwe ni arike gukona Jehova Murungu hinya uria wakorwo naguo wakorwo wi muoyo anjiriria ku plan wira waku start by planning